Akariba Kibiro na Ntore iria bariganĩrĩtie na Chiondene ward ya Thwana nĩ bameneretie MCA wao nwe Jim Muchoi ũrĩa nowe mũkanũki wa baraba ingĩ ndene ya mbunge kaunti ya Meru. Akariba baruga kagitaga siasa Nthiru Jim Nethiru akĩbaikiria atongeria Kathumba barĩa mũbunge Mutunga Senator Kathuri Minisali Ntore na kinya mũbunge wa Ekuru na kinya gavana Kawira Mwangaza Nandi nĩ babonete biongo na bakuria Jim Muchoi kwithirwa akiuria atongere bagucokera kenda babayingiria mawira na njara bethirwa bagibaikira kagitene kau ga siasa Nthiru. Mukiri wa Mithika gatwechikinya kuringana na Akariba Kibiro na Ntore ingire bethirukirite gaitika Rwanda rwa wandi ya Thwana Tigania West ibaetekeria MCA wao Jim Muchoi na njorera baretere siasa Nthiru na kuringana nabo ibathurire antu barabonde abareterete nontu bwa witekio ki mwana wao UDA Rui barombete Jim kurikania atongeria ba mawira na yara aere antu bawe na ubaoyoreria yo tafadhali etaorikanie atongeria ba twathurire utureterete itubairigirite babwithionto tokwenda kona ndwe irrigation ira tukomea CS Ntore thai na thuriro CS wa agriculture kuna ndemu yetu iri ao atwirire no tuthai ite na rui na ni thukangire ake ya akaria mutethia ya turekebishire yo nigenda community umbote thuka nontu bwa mantu ya rui na ndithia chietu chumba kunyunya ira rui yao kwina barabara mheshimiwa Mutunga arombere ni okura kwe 2017 arauga barabara ni onkambiriria ni okurita ngwe barabara kuma kenjai banga kuna masioro arakira mora muyumete sioro yatukila ate nenge yumete njira kenjano yatukila ate antu kutina barabara batunya gukaura ruare tutemenya kona njira yotura ukuluki bamurombete wewe ngwa kuthiatira barabara kuma Kandebene ukulukira kwa mito weta mumoi mwankaroire ira bakuete wetirika baingi goko bararare kururaura pikipiki irara na utheri ngari ikiatia ng'ombe tututa ngwe kinya nyonta ngoro ira tura tutona utotera runu tubwakyo kinya keke na inya ana bongo atu na rugire toroka kunia baba na tare na bane na bonde nonto baba te kumba kuthunguza kana batala tonde ekuru babingi kabeta na maru antu au ina thina inene saidi nonto ana no betera ro yariku antoa wero rimba o atwe goko waeta inyanto bogeria kenda bita kura kana no kumewitha ore alimbaya alafu bonge twena twana tunini ya onde muchiere munini sana rena twana tunini ankamata mongo katogelia kenda mbige skuru gari chetu itiairo na barabara na nene utogela wetu Jim erio to betheria no ntumete nya wa tumete no tumete amwe na no kumenya burathi na tore yanya no arite thina mbere uromba gite kiu ende watwirite o to kwa kura wa to betheria njira no ntono yokilira no ajeririo ku na tromba kura twira tumwe kura genda tuwithirie barabara nonto Mutunga takwine tukiwa nyele tukomethaka nyele burukire batwe njimu antu beto bara ko nyendene 2017 nonto boku eruare tore out tukona ni nya methi TV ne tukona kiara ke TV ne na manto ne yegi otungata bogi mabamwire twekinya sibitare ne Kibiro mathaene ya thaithano cherukiri mirango yonthe ningi onto bawete bwethirite boita na mbere kwa kaita nende na kinyote ndawa mwana mautungata yange ya muntu akambutuka iwatwa thaino ngatwa matene tuwa tuwaike sioro kana tuwaike kenjai sibitare ete ona ndawa kinya tie yai pana ndoba ya na mburufeni utento yakiu kinya muntu ake yawachi otuko ate ona ku ya sibitare tore bati kwethera ena olende kinya tuko no emwe no ndo amuntu no achi ndaika yonde twechwa uge bwa MCA Jim nyambulero wewe tukangite barabara nyingi zaidi ya ile dhoki na twena plans mbareke na gavana na twena plans mburere ikio thriu together tukirima barabara nyingi na kodos Sankro bantu betu tubaye na patient nontu utema ntoma ngitomba kubwije tha imbura ekelelea na ntu bara bondo toromba na bokura ba UDA twetherete tukiaraniria nabo for example ya Mheshimiwa Mutunga ndene ya Thwana ward ke function yetu alona sponsor na bathatu karambuga ile mia to sponsor na baile na kinyo bangi to kwaria kwa engage at least ona brato kutethia antu betu na antu ba kumeitethire tukengage mashinani na itethire na both throughout so kan koromba ito patient nyana atongeria bara bangi nontu kinyabo still budget raba kulila ino raba thire office ne
so ibae time kinya bo kenda bomba niko itongi tukenda tomba ni okolo budget ya June kenda bomba ku mantora nze beri dantuku nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika.